Coronavirus tuyirinde. Solo Sound Music. Dusize akarere k'u Rwanda, imisozi dusiga ubwiza, ibisiza dusanga tugasusuruka. Turagukunda abagutuye n'abagusura, twirinde iki cyorezo. Coronavirus kuyirinda birashoboka. Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. Birashoboka Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. Dukaraba amazi meza n'isabune cyangwa indi miti yabugenewe, twirinde ingendo zitari ngombwa, intera n'agapfukamunwa tubyubahirize. birinda biruta kwivuza, kwivuza biruta kwivutsa ubuzima. Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. Birashoboka Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. birashoboka Niba ufite inkorora n'umuriro, guhumeka nabi n'umunaniro, niba uribwa umutwe cyangwa ubabara mu ngingo, saba ubufasha ubone ubutabazi bwihuse. Ukire vuba kandi urinde n'abandi kwandura coronavirus. Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. birashoboka Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. birashoboka Abantu bose duhahirana mu majyepfo no mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali nabo duhana imbibi, abafatanyabikorwa n'abashoramari. Dukurikiza amabwiriza duhabwa dutsinda iki cyorezo dufatikanyije. Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. birashoboka Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. birashoboka Dufatanye duhashye iki cyorezo, duhangane n'ingaruka zacyo, duhana ubufasha bukwiye, turengere ubuzima ejo habe heza, uwaturemye aracyadukunda. Kwirinda twese tubigira inshingano, tubeho neza. Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka. birashoboka Coronavirus tuyirinde, kuyitsinda birashoboka.